तू जो मद्दे नजर नहीं होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवार हज़रत खलीफतुल मसीह दुरुगी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु od 21. oktober 1956. godine u Rabova u Pakistanu. I sada je 6. dio. Dalje on kaže za Hazreti Isa a.s. kada su stavili Isa a.s. na krst i mimo njegova majka Hazret Marijem još su bili 3-4 žene prema kršćanskim knjigama i koje su oni imaju neke slike za taj događaj. Prema tome se jasnije Hazret Marijem, ona je pokazala mnogo strpljenje i nije lio neki suze od nje oči, ali druge žene one su plakale. I onda Injil, Novi Zavjet kaže poslije 3 dana i kada je Hazret Isa a.s. kada su izvadili njega iz groblje i prvo žene su došle kod njega, a muškarac nisu došli. I kada je on skrio od tamo vamo, onda istorija pokazuje i gdje god Isa a.s. stigao, tamo su stigle žene da bi učili od njega religija. I pošto muškarac oni su bojali i nisu išli blizu njega. Tako Injil, znači Novi Zavjet, kaže u početak kršćanstvo žene su mnogo više žrtvovale nego muškarac za religije. I kada muškarac oni su bojali od vlade, žene uopšte nisu strahovali. I od svako mjesto one su prošle kod policije ili armije i su stigle uvijek kod Isa a.s. i sedele u njegove noge, kod njegove noge da bi naučile religija. Zato svaka religija, istorija od svake religije nama uputuje da žene, one su mnogo služile. Ja sam vama već rekao, kada sam dao šema za džamija za Berlin i onda u rok mjesec dana Ahmedi žene, one su skupljale 100.000 rupeja. I sada vi, znači žene, vi pokušate da gradite džamija u Haag, u Holandija, ali žalosno vi niste skupljali toliko pare. Sada koliko ovi žene su skupljali u 1920. godine za džamija za Berlin. I sada vi ste 15-20% više broje. One su tada skupljali 100.000, ali vi sada ste skupljali 70.000. I onda kada smo kupili zemljište za ovo čanda, džamija za Berlin, i onda kasnije smo morali da prodamo ovo zemlje i dobili smo 50.000 rupeja više nego koliko smo potrošili. I onda ovo novaca gradili smo džamija u London. I džamija u London džemat gradio od žrtvovanja od žene. I pošto u Berlin nismo mogli da gradimo džamija, zato što njemačka vlada tada stavila nekoliko uvjeta i prema tom uvjetom za taj džamija bi bio trebao da bude mnogo više struko
novac treba da se potrošimo koliko smo planirali i zato mi smo prodali taj zemljište što smo prije kupili za džamija i ovo novac što smo šparali i gradili smo džamiju u London. Tako žene su dale doprinos ovo čanda za džamija Berlin. I džamija u London smo gradili od isti novac i sada žene skupljaju pare za džamija za Hague, a muškarac još nisu uspjeli da završi taj džamija u Hamburg, da skupljaju taj pare. Šta je to razlog? Žene očigledno izgledaju slabe, ali kada one budu spremne za žrtvovanje, one više žrtvovaju nego muškarac. Vidite, žena koliko žrtvova za svog dijete, muškarac ne može da žrtvovaju do toliko mjere. Kada sam bio mali, pročitao sam jedna priča i kaže se jedan orao uzio neki beba i onda nosio ga na vrh u jedan brdo. I taj brdo bio toliko ravno, toliko bio teško da neko pope gore, izgledao nemoguće. Ali majka kada gledala da orao nosio njen djetete na vrh i ona je postala kao luda i u ludalo ona je popela gore i stigla do vrh i tamo bio mnogo teško da neko popije gore i stigla do vrh, uzela svog beba, dojela njega i kada je krenula da pusti sebe dole, onda se strahovala i vikla, onda su ljudi skupljali okolo i onda neko pomagao kroz užete i baš sa mnogo teškoćama oni su uspjeli da ona pusti dole od taj brdo. Ali kada njen beba bio u opasnost, ona nije mislila ništa i hrabrosto ona je trčala i stigla do vrh od ovo brdo. Ako ova žena nije imala taj ljubav i taj obuđenje, ona ne može da se donesi taj žrtvovanje i koji Allah ovi stvari posadio kod njoj zbog ljubav za svoje djetete. I muškaraci, oni nemaju taj dio. I kada bude obuđena taj stvar, onda žena može da donesi velike žrtvovanje. Ali kada čovjek ima taj bit i taj stvar unutra, onda nije teško da neko žrtvova. Naprimjer, ako jedan čovjek u džep ima 5 rupe, od ovo 5 rupe on može da kupi cigar i isto on može da ovo 5 rupe potroši na Božjem putu. I tako ova osobine koje je Allah poklonio za žene, ona može da se žrtvova taj stvar radi svoje dijete i da isto može da potroši radi Boga. I kao ovo čovjek koji ima u svog džeba novac, on može da potroši za svoje lične potrebe i može da potroši na Allahovom putu.
I isto tako žena može da potroši taj moć žrtvovanje radi svoje djetete i isto tako ona može da se potroši na Božjem putu. I kada ona je bude spremna, onda nema nikakva sila u svijetu koja bi njoj zaustavio od ovog puta. Ona može da odgoji na najbolji način svoje djece. I po potrebe ona može da uzrokuje da ovi muškaraci da budu spremni radi žrtvovanje. Ja se osjetim u 1917 godina jednom Molvi Sanavullah Amritsari, on napravio jedan veliki sastanak u Kadijan i tamo 5 do 6 hiljada ne Ahmadi su skupljali i tada u Kadijan taj Sanavullah Amritsari, on bio jedan veliki neprijatelj za džemat. I Hazur kaže, i tada u Kadijan Ahmadi nisu živjeli mnogi i u grad bio malo broj stanovnika. U 1947. godine kada smo napustili Kadijan, tada tamo su živjeli 18 hiljada Ahmadi, ali tada u 1917. godine tamo su živjeli 1200 Ahmadi. I na druge strane 6-7 hiljada ne Ahmadi tamo su skupljali i oni su blokirali naši putovi. Bio teško da naši ljudi šetaju u grad i taj Molvi Sanavullah, on mislio sada ne može da niko ni zaustavi i on počeo da drži govor i počeo da psuje običani Mesija alaih salam. Blizu Kadijan se nalazi jedan selo Bini i jedna Ahmadi žena iz taj selo, ona slučajno bila blizu od ovog mjesta gdje su oni držali skup. I kada je Molvi Sanavullah, on počeo da psuje običani Mesija alaih salam. I svi Ahmadi muškarac, oni su ostali sjedeći. I ova žena, ona na uzvrat, ona na Punjabi jezik, ona je psujela za taj hođa. I na Punjabi jezik rekla neki zborovi, tere dade dadi hagya, tu Hazrat Sahab nu galiyan dena hai. Neka na brada tvog dedo bude kao bacena neka nečistoća. Odakle ti imaš hrabrost da psuješ običani Mesija alaih salam? I onda kada je ona tako rekla, a ne Ahmadi, drugi ovi muslimani, oni su krenuli protiv njoje i počeli i krenuli da njoj udari. A neki Ahmadi isto su krenuli da spasi njoj. A onda drugi Ahmadi su rekli, Hazrat Sahab, znači halifa je nama zabranio da ne uzrokujemo nemir, ali kada sam saznao, bio sam mnogo lut, rekao sam, sada bio pitanje za čast za jedne žene. Ko je vas zaustavio? Sram vam bilo. Oni su psujeli običani Mesija alaih salam. I vi svi muškaraci, vi niste imali nikakvi hrabrost. Ovo hrabrost jedna žena je pokazala i ona uopšte nije bojala šta će biti sa njoj. Koliko veliki broj od ovih drugih ne Ahmadi su tamo, oni bi njoj udarili. I ona sama stojala i pričala Molvi Sanavullah i rekla, neka na brada tvoje dedo bude nečistoća, odakle hrabrost da ti psuješ običani Mesija alaih salam.
Vi ste bili dužni po potreba da daje život radi ove žene. Ako bi vi tako učinili, ja bi bio mnogo sretan. A vidite, ona bila jedna žena koja je pokazala u vrijeme potrebe veliki hrabrost. I tada 1900 muškarac su bojali od neahmadi. Oni su mislili ako bismo zaustavili, oni neahmadi bi nama tučili. Ali ona sama ostala. I ona je zaustavila Maulvi Sanaullah da tako psuje. I uopšte nije brinila da bi cijela ovo skup bi napadala na njoj. I možda bi ona zgubila svoj život. Zato Allah podario veliki moć za žrtvovanje za žene. Potreba je tome, o žene, da vi treba da shvatite svoje moć i neka koristite ovu moć. Ako vi shvatite koliko imate osobine i vi koristite ove osobine, onda ne može ni velika sila stoji protiv vas. Nego muškarac, oni bi dobili hrabrost od vas. Vaš slučaj je kao upaljač. Znači slučaj za ove žene, vaš slučaj je kao upaljač. I slučaj za muškarac je kao kanistar za gorivo. I kada vi pokazate ovo upaljač, i ovi muškaraci koji su spremni da postanu kao kukavici, oni bi ostali i oni bi postali i kao vatra. I kao vatra kada primi kao gorivo kada primi vatra i kako onda bukne. I onda muškarac bi tako krenuli i ne bi niko ni zaustavio. I onda ne bi imali nikakvi briga i oni bi nastavili da se žrtvovaju. Završavamo onda ovdje. Sljedeći dio, inša Allah, sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. नहीं होता मरहला कोई सर नहीं